Kakav je Rus bio? A, sinoć. Čuo sam da je pio. Hvala. Aj, iko bre. Evo, nećeš ti jebok se, ti će slikaš. Slika će jebote, evo naći. Aj, slika mi, Fićo. Ja i Čira, ajde, ja i Čira. Ajde. Gdje nas odvuči sad tamo? Sigurno go reče, da? Grup sjeda treba. Vino! Daj, kola. A ti s tim seljački? Daj mi, gdje je ovaj dečko? I golmana se zadostavi. Golmane. Evo ga golman s vama, tu je. Kod lepšeg gosta sam. Majstor je majstor. Jesi vidi jezero? Zato si stava na njemu. Rogovi. Kaki rogovi? Eto, momci, gotovo. To je to. Samo za jedinstveni matični broj. Ja sad ti pomalo pauzu. Rus, posto si ti fotograf? Ne. Ti ću najeti. Ajde, ja i ti da slikam se devojkama. Ajde u krilo, lajkajte ti vidim. Okej. Dobro. Hvala. Iz Pančeva. Šta ste? Iz Pančeva. Ajde, idemo. Idemo se kupamo. Ajde, siđi dole. U jezero će da iđe dalje. Grobe ovamo gore na brdu, u šume ovaj. Eno, ajde, idemo se. Žesti. Žesti. Ljudi, on skupa bostevi. Hoće se kupat? Ovdje je malo je hladnija voda ovdje. Ne obična je voda. Neki bi se tamo kupat. Ko dobro? Znam se sad u pH od turnira ono. Biće to sljedeći put. 15 dana. Na 2 nedelje. Nije lopava ti! Nije lopava ti! Dobro kad bude odlazi. Nakaš čisto što je slike čisto. Podani slike isto mi naš tako je. To je kamera. Ja učim i drugi srodnici.
Snimiti, a svoje najvišu glavu ima, vidim kako je glava, ne mogu. Jebote, odavde otišao onaj mali igrač turnirane reprezentacije. I ovaj, molio sam dole da... Bez kombinacije. Hoćemo Kavina napraviti na dođe. Učite ga, beton Moral hajde dat izjavu, buni se nešto. Ajde. Ajmo Vukovi! Neko Drinje. Navijaj se na dizajn i jebi sve. Ovo je bilo sramota da ovi Vukovi izgube jebi. Treba Vukove jebati. Pa ljudi su čovječe čitav dan na nogama. Idi Vuka, idi Vuka, idi! Pa daj to, penal! Crveni mu dao! To Senade, to ti je realno. Spojit će i kurac. Stati. Bože, intervju jedan kapiten. Jeste li zadovoljni? 5 golova. Šta možete reći o Vučiću? Utakmica je bila žestoka. Rade dođemo, kapitan, dođemo. Idemo sa Čonić. Nemoj ovdje slaviti. Sve izbaci. Nisam, ja sam Kulić. On je poskočio. A gore. Sve kad znaš što gledati u kampanu. Drugo jedno, znači bez. Što je najbolje?